tuario horo wa the serious problem na haria thina wanjiririo. Where did the rain start beating us? Andu atwameire makirehe finance bill 2023 tukimera tigai guchaji igoti inene chaji kanini andu mahote ku afford marihe andu aingi mote kuhingia budget yanyu o magiuka magitwira oni mathiete cukuru magathoma ithuĩ tutithiete cukuru tugathoma tao magigiuka na thia draconian 2023 finance bill umuthi uyu ona mbeca cia gu sustain maundu matira nikio maenda kurehe finance bill 2024 nigetha mairie gu seal marima mau mena mutoni maremirwo kuma certify na nikio ona magikiria nikio kiratuma one makirenga budget tukiuga mbeca gutiri mweshimo. Is it logic? No, true. Reke twarie makiri that the country has no. Listen, apothikiririe funi no koretwo kirano miaka mingi. Correct. Don't be kurano after the people who and the parents who are pretending to know and they don't know hindi ya marokire kukoretwo na thirikari igithina mbere na hau gabere na tutire tuona mathina kama atwina mu moro kire maroraga biashara maracoka mara overtax mwana inchi ati we ona ukiruta wira handu urarengwo mbeca cikuiria haku 50% hiyo kaigwa we demotivated. Yes. Oko ni biashara wathi na kuria kirinyaga rundu na kuria kungi ugakora ati ginya introduction ya items no mundu maria magi ni matumite biashara nyingi muno ihingwo kugo na socio ya taxi ikaga kugo akora andu amena kigina kinini ya kuota gubanga maundu mao na kugo makono na ngithi ukore wina mbeca nyinyi na mabata maria wina mo ni baingi urengaga hana nigetha uhote ku accommodate mathina mariku na nikio igo mararenga ta health na kiria kingi uhoro wa thingira wa iregi iyo ni wrong priority itagire gukatha ici a very long we are in problems na ndio niki kiratuma thirikari ino yage kuria raisi